Polisi y'u Rwanda ifatanyije n'ubugenzacyaha RIB yataye muri yombi abantu bose bari gucuruza ikinyobwa cyitwa Salama. Byagenze gute rero? Aho byatangiye iki kinyobwa gihabwa insurance y'uko cyujuje ubuziranenge, ariko nyuma yaho bikagenda bihindagurika, bakagenda batakaza ubuziranenge bwabyo. Byakomeje gukurikiranwa rero, birakurikiranwa kugeza aho iki kinyobwa basanze ibyo bagikoreshaga mbere atari byo bagikoresha, barataye ubuziranenge bwabyo. Bityo rero polisi ifatanyije na RIB y'u Rwanda bari kugenda bata muri yombi abantu bakiri gucuruza ibi binyobwa, kuko babitangaje kenshi cyane bavuga yuko ibi binyobwa atari byiza ku buzima bwa muntu. Bashishikariza kandi n'abantu bose baba baranyoye kuri iki kinyobwa cyitwa Salama, gicuruzwa mu turitiro dutandukanye, yaba litiro imwe, ebyiri na litiro eshanu, yuko ababinyweye bose bashobora kwihutira kujya kwa muganga, bitewe n'uko ibi binyobwa ntibyujuje ubuziranenge nk'uko bigombwa. Nimba nawe muturage uzi ahantu ibi binyobwa bikiri gucururizwa, wagana ubugenzacyaha bukwegereye cyangwa se polisi ikwegereye kugira ngo bikurikiranwe, kugira ngo kandi babashe gutabara ubuzima bwa muntu. Bityo rero ntabe ari wowe usigara unywa ibi binyobwa byateshejwe agaciro.